Nongere mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mbifuriza kugira ijoro ryiza abari mu gihugu cy'u Rwanda namwe mudukurikira muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari ariko namwe muri ku migabane itanu itandukanye igize isi dutuye umugabane wa Afurika, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, Australia ndetse n'umugabane wa Aziya. Mwese ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Reka tuganire ku makuru yiriwe avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye iby'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyandikira mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Umunyarwanda witwa Rutayisire Jean Marie Vianney yapfiriye muri kasho y'urwego rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza DEMIAP Kinshasa ku itariki ya mbere Ukwakira 2025 kuvuga ku munsi w'ejo hashize. Uyu Rutayisire yafatiwe muri Kivu y'Amajyepfo mu Gushyingo 2022 agambaniwe n'abanyekongo. Icyo gihe yari yarahawe isoko ryo kubaka umuhanda muri iyi ntara ahagarariye sosiyete y'ubwubatsi yitwa EPOS. Leta ya RDC yashinjaga Rutayisire Jean Marie Vianney uyu wari umunyemari kuba rero intasi y'u Rwanda. Iki cyaha cyashinjwe benshi biganjemo abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuva umubano w'ibihugu byombi wazamba bagakatirwa igihano cy'urupfu, ariko Rutayisire Jean Marie Vianney we nta nubwo yigeze agezwa mu rukiko. Umuyobozi w'abanyekongo baba mu Rwanda Dr Awazi Raymond ku itariki ya mbere Ukwakira yatangaje ko ibyo abanyarwanda bakorerwa muri RDC bihabanye n'uko abanyekongo bafatwa i Kigali kuko bo bahabwa amahirwe bakanahabwa agaciro. Dr Awazi yatanze urugero rw'umunyekongo Alfred Karomire wahawe isoko rinini cyane ryo gushyira ibimenyetso mu mihanda yo mu Rwanda, nyamara leta ya RDC yo itari yarahaye agaciro ubushobozi afite. Ati Bwana Alfred Karomire yanahawe igikombe na Minisiteri y'Ingabo ku myitwarire myiza n'uburyo ashyira ibimenyetso mu mihanda. Rutayisire yiyongereye kandi ku bandi benshi bapfiriye muri kasho z'urwego rw'igihugu rw'igisirikare rwa DEMIAP rushinzwe iperereza kubera iyicarubozo bakorerwa n'abakozi barwo no gufatwa nabi mu bundi buryo gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Umwe mu bavuba baherutse gupfira muri kasho y'urwego bazira iyicarubozo ni Lieutenant General Tadi Sikatenda Shabani ubaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC kuva muri 2003 kugeza muri 2009. Duce mu gihugu cy'u Burundi turi amakuru ahavugwa ni uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yatunguwe no gusanga abaturage b'Iruyigi bambaye inkweto. Uyu mukuru w'igihugu Ndayishimiye w'u Burundi yatunguwe no gusanga abaturage muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza bambaye inkweto kandi yatekerezaga ko bafite ubukene bukabije. Uyu mukuru w'igihugu yavuze aya magambo tariki ya 30/2025 ubwo yari mu muhango wo gushyiraho umuyobozi mushya wa komine nshya ya Ruyigi Diane Niyibitanga. Yagize ati aha muri intara ya Ruyigi ndahibuka muri 2007 inzara yarabafashe by'ukuri, nari narabazaniye imfashanyo mbabaza ikibazo none ibi byo kurya tubura ntitwabyishakira. Abenshi baravuga ngo urumva imvura yatinze kugwa hanyuma iguye ijyana ibintu byacu. Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko yasuye agace ka Kayongozi mu minsi ishize asanga abaturage bose bambaye inkweto kandi ngo ibyo ni ikimenyetso cya mbere cy'uko bateye imbere. Yagize ati mu minsi ishize nagiye hariya Kayongozi nzi ko iri inyuma hanyuma nsanga abantu bose bambaye inkweto. Inkweto nazo nicyo kimenyetso cya mbere cy'uko umuntu ateye imbere, uwabyambaye niwe gicucu cya mbere. Ati utazambaye nabyumve na akazi ke. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abantu batambara inkweto ubwenge bwabo buguma mu mano kuko buri uko bateye intambwe baba batekereza ko bashobora gusitara cyangwa se ihwa rikabajomba aho gutekereza uko yakwiteza imbere. Uyu mukuru w'igihugu yabwiye abaturage ko iyo yirebye asanga nawe yarateye imbere cyane agereranyije n'aho yari ari muri 2005 kuko icyo gihe ntiyashoboraga kuberwa bitewe n'uko yarananutse cyane. Ati abafite agafoto ko muri 2005 asubize amaso inyuma arebe ifoto ye yo muri 2005 nanjye ubwanjye nari nanutse. Ati mpora nireba ikote ntiryamfataga niyo nambaraga gute. Ati wapi sinaberwaga kubera iki nta mubiri nari mfite. Perezida Ndayishimiye yabwiye abaturage ba Ruyigi ko niba barateye imbere batyo mu myaka 20 ishize muri 2060 bazaba bageze ku rwego rushimishije cyane. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero akaba yitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye.
Hanyuma reka mbabwire ko abanyanigeriya baba mu gihugu cy'u Rwanda bizihije ubwigenge bw'igihugu cyabo. Abaturage bakomoka muri Nigeria baba mu Rwanda n'inshuti zabo bakoze ibirori byo kwizihiza imyaka 65 igihugu cyabo kimaze kibonye ubwigenge, hashimwa intambwe y'umubano ibihugu byombi bimaze gutera. Ibirori byo kwizihiza iyo sabukuru y'imyaka 65 byabereye i Kigali mu Rwanda mu ijoro ryo ku itariki ya 1 Ukwakira 2025. Ni umuhango witabiriwe n'abakomoka muri Nigeria baba mu Rwanda bibumbiye umuryango witwa Association of Nigerians in Rwanda, ari nawo wateguye ibyo birori n'inshuti zabo. Witabiriwe kandi n'abayobozi muri ambasade ya Nigeria mu Rwanda, muhuzabikorwa amashami ya Loni mu Rwanda witwa Ozonia Ojiero, ambasaderi w'umuryango w'abibumbye ubumwe bw'Uburayi witwa Beran Carvo Uyala n'abandi batandukanye. Waranzwe ahanini n'ibikorwa bigaragaza umuco wa Nigeria ndetse n'ubusabane. Ambasaderi wa Nigeria mu Rwanda Ibrahim Zan yavuze ko imyaka 65 ishize igihugu cye kibonye ubwigenge ari ikintu gikomeye, ndetse ashimangira ko igituma icyo gihugu kirushaho gukomera ari abaturage bacyo n'umuco wabo urimo n'umuziki wamaze kubaka izina ku rwego rwa Afurika. Yavuze ko uyu munsi abakomoka muri Nigeria baba mu Rwanda baterwa ishema no kuba abanyarwanda batandukanye bazi cyane ibihangano by'abahanzi bo muri icyo gihugu, kuko bagaragaza ko umuco wabo ukomeje kugera ku isi hose. Yakomeje agaragaza ko umubano w'ibihugu byombi nawo ugenda urushaho gutera intambwe kuko wimakaza ubufatanye bwungura impande zombi. Ati dufite banki ebyiri zikomoka muri Nigeria zikorera mu Rwanda, harimo Access Bank na GT Bank zigira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda. Dufite kandi na gahunda y'ubufatanye mu kubaka ubushobozi bw'abakozi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twatangiye mu myaka 30 ishize. Muri iyo gahunda ubu dufitemo abarimu bagera kuri 28 bose hamwe bishyurwa na leta ya Nigeria batanga ubufasha bwa tekinike mu kwigisha muri kaminuza zo mu Rwanda. Yashimiye kandi uburyo leta y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange bakira abanyanigeria baba mu Rwanda, ndetse aboneraho no gushishikariza abanyarwanda nabo gusura Nigeria kuko boroherejwe kubona ibyangombwa by'inzira. Umushoramari wo muri Nigeria witwa Kelechi Anyonu ukorera mu Rwanda yavuze ko ari ahantu gukorera ishoramari bishoboka kandi rikagenda neza. Yavuze ko ari ingenzi cyane ku bindi bihugu bya Afurika byafatira urugero ku Rwanda mu gukuriraho visa abanyafurika bose mu rwego rwo koroshya ubuhahirane ku mpande z'ibihugu byombi. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko Amerika yateguje ko abakozi ba leta bashobora kwirukanwa. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byatangaje ko abakozi ba leta mu nzego zitandukanye bagiye gutangira kugabanywa kubera ihagarirwa ry'imirimo imwe n'imwe. Guhagarika imirimo imwe n'imwe byatangiye kuwa gatatu tariki ya 1 Ukwakira 2025 ubwo abagize inteko ishinga amategeko bananirwaga kwemeranya ku mushinga w'ingengo y'imari ya leta. Abasenateri b'ishyaka ry'abarepublikani ari naryo ririmo Perezida Donald Trump ari naryo riri ku butegetsi birumvikana basabwaga amajwi 60 kugira ngo umushinga w'itegeko utorwe, gusa ntibyakunze kuko ubwabo ari 53. Bivuze ko kugira ngo rero utambuke bari bakeneye bagenzi babo b'abademokrate bawutora, ibintu bitakozwe ngo kuko batawukozwaga. Mu byatumye rero batawemera harimo kuba bagabanyije ingengo y'imari ya nkunganire yabwaga abatishoboye mu bijyanye n'ubwishingizi bw'ubuzima, ndetse ugabanya amafaranga leta ishora mu rwego rw'ubuzima. Itariki ya 2 Ukwakira 2025 White House yatangaje ko icyo cyemezo cyo kwanga gutora kwemeza ingengo y'imari cyatumye imirimo imwe n'imwe ihagarikwa, kigiye rero gutuma n'abakozi ba leta birukanwa ngo kuko nta cyizere gihari cyo gusubukura iyo mirimo yahagaritswe. Byagaragajwe ko hari ibimenyetso bike ko buri ruhande ruri gushaka kuzuza ibisabwa kugira ngo umushinga utorwe mu kurangiza icyo kibazo cyatumye imirimo imwe n'imwe ihagarikwa. Kuva gutora iyo ngengo y'imari byasubikwa, abasenateri bagaragaje ko guhagarika imirimo imwe n'imwe bizagira ingaruka ku bihumbi by'abaturage bashobora kubura akazi, bikaba byagira kandi ingaruka ku bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro n'abanyamakuru muri White House, Vice President J.D. Vance wari kumwe n'umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu witwa Caroline Leavitt yashinje abademokrate n'abishyaka risanzwe rihangana n'abarepublike gushaka gukina imikino ya politike. Caroline Leavitt yavuze ko imirimo myinshi igiye gutangira guhagarara mu gihe kitarenze iminsi 2. Yakomeje agira ati rimwe na rimwe ugomba gukora n'ibyo utashakaga gukora. Abademokrate badushyize muri ibi bihe bikomeye cyane. Akaba ari umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Caroline
Revit. Mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'ijoro ryiza muri rusange.